Dolazimo i do sledeće oblasti, stambeni poslovni kompleksi. U nominaciji za ovu nagradu su se našli Central Garden Beograd, Park Residence Skoplje, kompleks Brinje Slovenija, stambeno-poslovni kompleks Venera iz Bosne i Hercegovine, a večeras će se predstaviti i bit će nagrađen Park Residence Skoplje i njena predstavnica Nina Šerifovska. Kada je prvi put vidite, ona ostavlja utisak nedodirljive, graciozne lepote žene, kojoj se ne bi usudili da priđete, ali sa svakim sledećim kontaktom, bilo sa njom ili delom njenog tima, dolazite do zaključka da je to izvanredna žena, borac, vođa, žena koja očarava svojom energijom, humorom i sposobnošću. Ona s ponosom priča unikatnu priču o Park Residensu, uspešnu priču koja traje više od 10 godina, priču koja se neprestano nadograđuje. Podaci govore o jednoj impresivnoj investiciji od 25 miliona evra koja se prostere na površini od 32,246 metara kvadratnih, pretočenoj u luksuzne stambene i poslovne objekte. Kompleks je smešten u srcu prirode, raspolaže sa 126 apartmana, površine od 70 do čak 260 metara kvadratnih i poslovnim prostorijama ukupne površine od 5000 metara. Čitava priča govori o funkcionisanju kao porodica i vrednostima. Kada se upornost, ambicija i entuzijazam spoje sa obostranom lojalnošću u jednoj sredini u kojoj sam okružena fenomenalnim kolegama, menadžmentom, vlasnicima, onda mi pružaju ogromnu podršku svih ovih godina, uspeh je neizbežan. Pozdravimo gospođu Ninu Šerifovsku, najuspešniju ženu 21. veka, ispred ekskluzivnog kompleksa Park Residence iz Skoplja. Prema Nini, svaki uspeh počinje od dobro utvrđenog cilja, sve dalje je upornost, entuzijazam, dinamičnost i iznad svega ljubav prema radu i timski rad. Nina, izvolite. Mislio sam da će biti lakšije. Ali svaki put, ja ću preći na makedonskom, jer nije da ni mi je srpski dobar, ali ispoštovat ću moju zemlju i moj grad. Hvala svima, prvo hvala ovoj lijepoj večeri, doista imah navistina ima ubavi luge i ne mislim samo na nadворешниот izgled, nego na sve to ono do сега što го видов овдека, филантропи, доктори и така натаму. Меѓутоа, морам да кажам нешто за мојата струка, менеджментот. Менеджментот не се учи, како што не се учи и да бидете родител. Тоа е една од најотворените професии. Нема правила, на игра. Има само цели и има голема упорност, храброст и многу љубов. Како што го сакате своето семејство, така треба да го сакате и вашиот тим и сите оние кои што во вас гледаат модел, рол модел или било што ќе најдат. Ви благодарам многу, прекрасни сте и се гледаме во Скопје. Повелете, поздрав! Hvala vam još jedan put i čestitke. Gledamo sada film luksuznog kompleksa Park Residence iz Skoplja.